Kan National Council for Teacher Education kalapan mi ya kejing pentim ba kejing pulih ya ke Bachelor of Education B.ED kadai ban long no sausnem balapin ya solang bat kiwei kejing pulih degree ni ke balatip kum ka integrated course. Ka B.ED College ke badan Rongkhon Tura kala syak hang kerdep no namar ki babun ki daw bamla ban penbiang ya kejing don kam. Kumta Menteri Katanat Pulih Putih ke Jalapan ubah lak kemen rumboy hakala sing ublay jong katayung ula pentim baka Sorkar jala kala da Phah baka Jingthoh saka Sorkar Pdeng ban shimkia halor ke jing Shah Pynduh no ke Jingithuh jong ka College of Teacher Education ne ka B.ED College ka badan Rongkhon Tura. Habayakran bagi nong patai kubor ubak lak men romboi uletho bahaka kat praterik mata ubenai nagaliang jong u ulapha de Jingthoh jo menteri ke Sorkar Pdeng ubakmi akatanat Human Resource Development Ramesh Pokhriyal bantuklar lem halor ke Shah Pynduh ke Jingithuh ke College of Teacher Education Tura naga benta ke senam arhajar arpuwe bad ong bawat menteri rang ba ke jela Konrad Kongkal sang maru ulashim khia ke neka kambat ke Sorkar Pdeng Uba lakman rumboy uletho baka B.ED College ke badan Rongkhon kala Shah Pynduh no ke Jingithuh haka Eastern Regional Committee jangga National Council for Teacher Education haka hukum ke belapen mi haka lai terik ubanai ber menta ke senam. Uletho ru banakaliang jong principal ke B.ED College Rongkhon uladak banpa ke jingkerpat Shah ka National Council for Teacher Education NCTE bakan weng no ya ke neko hukum. La shokos ya ka College of Teachers Education Rongkhon ban pembiang ya ki jindon kam ki badai man pembiang khnang ba kinla ban Pdeng ya ka B.ED College hangtu ta nakalyong principal ula dep summit ya kita ki reply baro tanda lep summit nrai ha ka meeting ka bakila longbiang haup nai feb hi kalong ba ki larai ba kinom recognize shoe kinam ai recognition shoe ya ka tu ka B.ED College hapo Rongkhon ta nakalyang katapat ki ai lat rup hosngi nakabenta ka college bakan file ya ka appeal jongka to principal jongka college haka apply tri ubnai me ula file ya ka appeal bar ula siuru ya ka by appeal ba 800,000 tengka bat ngina lang Sorkar la depen biang na dong sedong ya kijindon kam jong ka ba ngidei ban le te henry hadu menta kalong kanne ka college ngimpat yo ya ka jingtip kumno kila ay ka rai halor ka tuk apil ka jongi nakal yang ka college te ya kanne ule o principal nakabor lajong te ngapat last week nakalyang ka Sorkar nakalyang nga ngalong kumbak nga kendit ngandang layo i leng ba ki social media ba ka NCTE kanom ay lat show ban shim admission yaki khna B.ED nado arpwe te halor ne maretip te nilai song badu principal secretary mauru tip ya kata ka jebem pat reply jungki namar bala pikim mau haub nai February hi nai March ngala kren namar ba ya ka application jongka kyang nong ba government college ban sedang ya ka B.ED 4 year integrated course ka hakatu ka ski ka ski ka ba kirai ba kim pidang ya ka application jongka kyang nong ba government college juai ban sedang ya ka B.ED 4 year integrated course ta hadin kata mariatip manga ngalashim kia ngalai kren bat union minister dakwa buram union minister but hadin kata kila accept tambangin pala ban sedang mentan marba kinang bun ki kidang kelai kurikulum gini kita kim pala tengah ya kanne ka Rongkhon pat ke College of Teachers Education ngam tip bangan shim ya kanne ta bangalatip ta nakaling jong ngala Jingthoh sepo minister HRD ba bat ayu nok liang principal secretary ro ula Jingthoh sepo chairman NCTE ngala shim bat chief minister ro ula kren nakabenta ya kan ka kambat union minister marba ngilat de comply baro ki badai ban comply katkum ka jingkwa jong NCTE tengi kwa ba ka kan withdraw ya kata recruitment letter ki knang ba ngin la ban shim ya
ki admission